Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayi Fadil Ramadhani dari kelas 8A1 nomor 27. Saya akan menceritakan cerita Lapesos Bawa Labuta. Lapesos Bawa Labuta. Engka dua tokasiasi orwane mabali bola. Sedi peso, sedi mauta. Iami pada palona asoso tudangi riwiri lalenge mataje pasideka utau laloe. Lauta madenge lapeso rirenge mitalale. Engka aso nasi padat keda ada dua-dua sirenge na anrewe ribolana rilabu usoy. Makadani lapeso pada lauso pada manipi wita poliata. Pada soe tangkanesa sisirioloe. Matekni labuta mapabali makeda. Ba makutongetu mau puadai. Nayaga patujumu lainnya makadai lapeso. Engka madeceng. Ajak muonro tuda siso bujuru mataja riwiri lalenge. Uasan engka adana tosul sanae. Madece tudangnya. Madece pesia jopa-jopae. Talao lele riwolana tongka engkae melo pasideka. Makasih satu naik kiamat mata netanami sedih. Nomor sedih rito madenge pekogi sedih bateta tawai polyangi narek pole engka papedalena puang Allah Ta'ala. Ako dua iya sedih. Nasaba iko madenge naya tutuko bela. Aja mubuaki pape balik na lapeso. Madece ni nareko mako itu pape balina labuta. Makasih ni nak mapamulaki baja. Naya papa bajana lao tongannya ro duai sirenge lelewi bolana pesugie papale waliwi dimana. Naen desa tua sajan renuna nasaba ia maega rakaini made yarga na calairni tang. Papana lapeso silaona labuta. Majepu mabela labo nana nenia parese babuana malabo nama raja sebabua. Narapi ni na ngera sewa curita riolo makadai ricopona bulu na mania engka suwaga galempo batu maiga parewa ulawar lalena. De tau warani madepe koritu nasaba mitawi ripangan ruanna sewarasa akan retau.